Bog svima, evo ovo će biti obrada Orionovog pojasa uz korištenje najnovije verzije aplikacije StarNet, znači StarNet V2. To je nedavno izašlo prije par dana i u usporedbi sa prvom verzijom dosta bolje miče zvijezde sa slike. Znači imat ćemo kombinaciju obrade slike bez zvijezda i sa zvijezdama. A zašto želimo uopće obrađivati sliku bez zvijezda? Zato što možemo neke stvari na slici raditi puno lakše i bolje, a bez da pritom manipuliramo sa zvijezdama. Ništa, znači otvorit ćemo stekani TIFF. Dakle, to je Orionov pojas. Prvo što radimo je auto stretch i za početak možemo image, geometry i zarotirat ćemo sliku za 90 stupnjeva clockwise, tako da imamo ovaj tu kadar. Ok. Sada bi sljedeći korak bio kropanje. Kropat, pardon, ne ovaj crop, nego dynamic crop. Ok, kliknemo tu na sliku, reset i možemo kropat sliku. Onoliko koliko želimo. Evo, otprilike ovako. Zašto kropamo sliku ovako po rubovima? Zato što se u biti prilikom stekanja na rubovima stvoru tamni dijelovi kao neke tamne pruge. Pogotovo ako se snimanje događalo za vrijeme više noći, što znači da u biti kadar nije savršen. Na primjer, ja sam ovu sliku snimao 2 noći. Prvu noć samo nekih sati i nešto malo i drugu noć 6 sati. Tako da sve skupa tu ima nekih 7 sati. Međutim, kadar nije bio full identičan i zbog toga dolazi do nekih preklapanja i čudnih stvari prilikom stekanja, tako da se u biti mora rub slike kropat. Evo, možemo stisnuti OK. Kropanje ćemo zatvoriti. I sada treba napraviti Dynamic Background Extraction. Kako se to radi? Znači stavljamo uzorke po slici, idealno na mjesta gdje nema na slici ničega. Znači nema zvijezda, nema plina, nema prašine, nema neke maglice, galaksije i tako dalje. Kad to radite prvi put na slici, to je više manje gađanje na pamet. Pogotovo kada ovako gledate sliku, sad je na tu zelene boje, nekome može biti crvene boje, ovisno o vrsti svjetlosnog zagađenja i vrsti kamere kojom ste snimali. Međutim, ja sam ovu sliku već nekoliko puta obradio, tako da se mogu referirati na prijašnju obradu. Znači ja mogu sad otvoriti tu sliku, evo ovu tu na primjer. Znači ovo je jedna prijašnja obrada, mislim da nije čak ta, nego jedna bolja ima, mislim. Jel ovo? Ne. Mislim da je čak to ta. Samo malo. Da, to je to. Ok. To je ipak to. I na toj slici u biti sam ja dosta dobro izolirao ovaj molekularni oblak tu u Orionovom pojasu. I šta ja mogu sad napraviti? Ja mogu u biti uzeti ovu referentnu sliku. Ako vi nemate neku prijašnju svoju obradu, možete naći online neku sliku sličnog kadra kojeg imate vi na svojoj i u biti napraviti star alignment. Znači, želimo ovu sliku koju sad obrađujemo preklopiti
sa ovom referentno tako da se savršeno preklapaju, da je svaka zvijezda preko zvijezde u biti, jel? Znači, za referentnu sliku biramo ovu IC434, ok, a target, znači target biramo ovaj autosave i stisnemo apply. Ok, možemo ponovno napraviti auto stretch, ovo ćemo zatvoriti, ovo ćemo spustiti, to nam više neće trebati. Dakle, tu se sad stvorio još jedan crni rub, znači da u biti će ovu sliku trebati još malo kropat kasnije, to nije problem. Ali šta je važno? Važno je da kada ovu sliku stavim tu preko ove, da se one savršeno preklapaju. Ovako. To znači da ja u biti mogu markere koje ću stavljati na Dynamic Background Extractionu, ja njih mogu stavljati na ovu već obrađenu sliku. Parametre koje ja koristim su 1,1 najčešće za toleranciju, 0,65 za smoothing faktor. Kod manjih fokalnih duljina, ovako kao što je ova 250 mm, sample radius stavim 10 ili 15 i target image correction ćemo staviti subtraction i discard background model. Dakle, ciljamo ove crne. Aha, treba ovu sliku. Treba prvo ovo zatvoriti, pardon. Znači treba ovo spustiti, treba ovu sliku odabrati prvo i onda otvoriti Dynamic Background Extraction. Da, sad je ona selektirana. Znači ajmo iznova 1,1, 0,65, 10 i subtraction. Dakle, treba prvo sliku odabrati na koju idemo raditi Dynamic Background Extraction. Inače on to zaključa i nema više micanja dok se ne ugasi pa ponovno upali. Ok, idemo, gađamo markerima crna mjesta na slici. Dakle, ciljamo pozadinu, gdje nemamo zvijezde, gdje nemamo ovu prašinu okolo. Ako se ovako nađe neka točkica na markeru, nema veze. Neće biti ništa od toga. Dobro. Možda ne skroz u sam rub, jer vidite, ipak će tu trebati ovaj dio kropat. Možda sam malo previše kropao pri samom dynamic cropu, ali na vezi. Ok. Tu se ima puno zvijezda, dobro. Dakle, u biti nekako da pokrijemo cijelu sliku šta ravnomjernije, a da ne odaberemo na njoj ništa ono šta bi mogli izgubiti, jel tako? Znači moramo ciljati pozadinu bez plina, bez zvijezda i tako dalje. U biti najdugotrajniji i najnaporniji dio obrade, ali mora se odraditi. Ok, sad smo došli tu do ovog već lagano crvenog dijela, tu treba biti oprezan da se tu nešto ne odabere šta želimo ipak očuvati. Dobro. Tako da ćemo u biti dosta oko ove maglice okružiti.
Mislim da će ovo biti dobro. Možda još koji markeri, to je to. Dobro, ajmo vidjeti u biti šta ćemo dobiti. Znači sad smo mi postavili ove markere tu i idemo na ovaj tu trokut i proces vučemo tu na površinu od Pixin sajta. Znači imamo tu proces spremljen. Mi sad ovo možemo zatvoriti slobodno. Ovo ćemo spustiti, to nam više ne treba. I odabrali smo sad ovu sliku. I samo dupli klik na proces i evo ga. Markeri su svi postavljeni. Točno tamo gdje trebaju biti postavljeni. I možemo stisnuti ovu kvačicu i da vidimo. Evo ga, super. Super, znači on je to odradio bez da je korisne informacije sa slike uništio, izbrisao i tako dalje. Ok, ovo ćemo sad zatvoriti, to nam više ne treba. I sad možemo ovaj tu višak kropat. Da vidimo ti je dynamic crop. Znači malo ćemo još povući. Ovaj tu dio isto. I ovaj dio tu. Da vidimo je li ok. Je, ok. Super izgleda sve. Znači kropanje je gotovo. Sa Dynamic Background Extractionom smo gotovi. I sad sljedeće što radimo je kalibracija boja. To se radi sa Photometric Color Calibration. Znači morate znati fokalnu duljinu svog teleskopa ili objektiva i veličinu piksela senzora vašeg fotoaparata ili kamere. I morate znati šta ste snimali, jel tako? Znači ovo je 4, IC434, search, get i apply na sliku. Dakle, on će sada kalibrirati boje. Ok. Znači, ako je on to napravio dobro, ove zelene točkice bi trebale biti ovako okolo ovoga plavog pravca. Znači, ovaj pravac je u biti linearna aproksimacija boja na slici. I šta su ove točkice zelene raštrkanije? Znači da posao nije dovoljno dobro obavljen, ali ako su ovako okolo pravca, a većina njih je, znači da je to ok. Sad je slika ovako crna, ne izgleda dobro, znači trebamo samo napraviti reset i ponovno stisnuti auto stretch i evo ga. Znači kalibracija boja je riješena. Dalje možemo napraviti ovaj SCNR, s njim ćemo ukloniti zelenu boju sa slike, ja to ovako stavim oko 60%. Dobro. Evo, to možemo sad spremiti tu. I sad možemo raditi extract luminance. Trebat će nam histogram transformation, screen transfer function i možemo znači odabrati ovu masku koju ćemo sad raditi. White trokutić sa screen transfer function vučemo tu na histogram transformation, stisnemo apply, resetiramo screen transfer function i resetiramo histogram transformation i odaberemo ovaj view. Znači to je autosave dbl, L kao luminance. To odaberemo i upalimo ovaj real time view da vidimo šta radimo. Znači vučemo ovaj tu slider dok ovaj vrh histograma ne dođe tu na samu polovicu.
Evo ovako. Stisnemo apply, to zatvorimo, ovo resetiramo i možemo histogram transformation spustiti dole. Ok, šta ja još volim napraviti, a to je otvoriti curves transformation i napraviti onu S tipičnu krivulju, ovako malo da zatamnim ovaj tu dio okolo, a dodatno naglasim highlights. Evo ovako, odlično. To resetiram, spremim gore i maskiram sliku. Ovako. To spustim, stavim sa strane. Međutim, masku treba napraviti invert, tako da zaštitimo na slici sve osim same pozadine kojoj ćemo raditi noise reduction. Ok, možemo stisnuti ovaj show mask tako da je sakrije. Znači maska je i dalje tu ako je ovo tu smeđe boje, samo smo je sakrili da se vidi na slici šta se događa. Idemo na Multiscale Median Transform. Ima dosta metoda za skidanje šuma sa slike, međutim ja koristim ovaj praktički od samog početka kad sam počeo raditi u PixInsightu, dobar mi je. Uglavnom stavim 6 layera i svaki layer posebno moram uključiti ovaj noise reduction. I threshold za prvi layer stavim 8,5, a amount stavim 0,7, znači ne agresivno 100%. Ne želimo dobiti da slika izgleda kao da je nacrtana vodenim bojicama. Onda, sad svaki sljedeći layer threshold smanjujemo za 1,5. Znači ovaj bio je prvi 8,5, sad ćemo staviti 7, a amount je svima 0,7. Sljedeći je 5,5, 0,7. Pa je onda 4, 0,7, 2,5 i 0,7. I ovaj zadnji je 1 i 0,7. I to je to. I sad možemo ovo vući na sliku da vidimo šta će napraviti sa šumom pozadine. Da vidimo pozadinu. Znači ovo je sad, ovo je bilo prije. Znači vidite prije koliko ima noiza. Sad ga je uklonio dosta dobro. Ok. Sa skidanjem šuma smo za sada gotovi. Možemo ovu masku maknuti i resetiramo auto stretch. I sad treba sliku ručno razvući sa histogram transformation alatom. Znači resetiramo ga i ponovno biramo tu sliku i vučemo ovaj slider prema lijevo. Pa resetiramo. Pa vučemo opet lijevo. Pa resetiramo. Možemo upaliti ovaj live view da vidimo šta se događa. Znači vučemo opet. Apply. Pa reset. Znači želimo u biti da nam je ovaj histogram, da su njihovi ovi pikovi ovako tu negdje, u ovom tu dijelu. Znači da ne prelaze ovaj tu dio, a opet da nisu tu jer je pretamno. Dakle, vučemo sad lagano, tu otprilike, pa ponovno reset. Sad možemo sliku malo zatamniti sa ovim tu sliderom. Znači samo treba biti paziti da ne klipamo sliku, znači ovako da ne uđemo unutra, a to se ovdje vide ovi brojevi. Evo na primjer sad je tu, znači ja u biti tu gubim 6,5% informacija sa slike, to nije dobro. Znači moramo doći prilike ovako tu nekako. Ponovno reset i sad možemo sliku još malo razvući. Evo možda ovako. Apply. Da vidimo šta smo dobili tu. Pa možda još malo potamnit. I još mrvicu samo razvući.
I to je to, nećemo više dirati ništa. Histogram transformation ćemo zatvoriti. I sad ćemo, prije ništa nastavimo dalje s obradom, ovu sliku spremiti, jer ćemo sa ove slike maknuti zvijezde. Tako da dobijamo u biti sliku bez zvijezda na kojoj ćemo raditi daljnju obradu. Bez da išta diramo zvijezde. To je cilj. Spremit ćemo sliku na desktop. Stavit ćemo, kako se zove, IC434. Stretched. Save, ali kao 16-bit TIFF. Zato što Starnet radi samo sa 16-bit TIFF-ovima. Znači, nažalost, ne možemo to spremiti kao 32-bitni TIFF jer ga neće ga otvoriti uopće. Stisnemo OK. I sad idemo tu. Znači, Starnet verzija 2 ima PI i ima GUI. GUI radi kao standalone, a PI radi kao plugin u PixInsight-u. Meni iz nekog razloga to ne radi. Nemam pojma zašto ne. Ali sasvim dobro radi ovaj standalone. Ovako, znači, vrlo jednostavno. Treba samo izabrati sliku koju želimo. Evo ova tu, IC434 stretched. I output moramo samo dati drugačiji naziv. Znači IC434 stretched i starless. I to je to, stisnemo run. I on će to napraviti dosta brzo. Puno je brži nego prva verzija Starneta. Napravi to u 20 sekundi čak. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Inače to puno bolje radi nego prva verzija. Ne ostavlja mrlje na mjestima gdje su bile zvijezde. Da vidimo. Evo ga. Šta smo dobili? Da, ipak nije mogao full skinuti ove tu dvije. Alnilam i Mintaku. Ali evo, za neko čudo, divno skinuje Alnitak. Alnitak inače stvara probleme. Ali je ostao tu ovaj glare od njega okolo. To se lako može maknuti. No dobro. Dakle, već sad u biti vidite koliko na ovoj slici ima detalja kad se maknu zvijezde i koliko će u biti ovi detalji sada izaći kad nam zvijezde ne smetaju. Pogotovo ovi tu dole, ovi prašnjavi dijelovi. Ništa. Znači možemo zatvoriti Starnet, to nam više neće trebati, možemo se vratiti u PixInsight i ovo ćemo sad spustiti tu dole. Dupli klik na radnu površinu i otvaramo ovaj Stretched Starless. Super. Sada, prvi koraci što ja radim, to sam od nedavno počeo, jer sam otkrio nešto što se zove Color Mask. Dakle, prije sam ja to sve radio preko Range Selectiona, međutim sa Color Mask sam skužio da mogu puno više i puno lakše manipulirati sa slikom. Zato što meni tu u biti nudi 6 boja koje nalazimo na slici. I za početak možemo odabrati crvenu boju i mask blur stavimo na 2, tako da nije maska preagresivna, da ipak ima neki blur, da je finija. I šta on sad radi? On će u biti sad izvući sa slike sve ono što je crveno. I od toga će napraviti masku. Evo ga. I sada maskiramo sliku. Masku ćemo sakriti. I klasično sa Curves Transformation radimo obradu. Evo, znači tu možemo vidjeti šta se događa sa slikom.
Dakle, ovo je crvena boja, idemo je dignuti saturaciju. Evo vidite, znači odmah to izgleda puno bolje. Iako dodamo crvene, izgleda još bolje. Znači, samo ne agresivno. Ovako možda ovaj tamnije dijelove crvene. Dakle, vidite koja je to sad već razlika. Koliko to već puno bolje izgleda. Zato što tu nisu zvijezde i zvijezde ne diramo. I to je odlično. Da vidimo šta je sa zelenom. Dakle, zelenu ipak nije dobro previše ugasiti jer onda crvena prelazi u magentu. A opet ne želimo je ovako da bude žuto. Dakle, nekako možda mrvicu samo dodati zelene. Ok. I stisnemo apply. Sad smo sa crvenom gotovi. I možemo ići sljedeće, a to je žuta. Stisnemo OK i stavimo žutu masku na sliku. I opet, da vidimo šta se događa, znači eksperimentiramo, dižemo saturaciju, dakle žuta dodatno naglašava crvenu, pa ćemo izbaciti malo crvene iz žute, eventualno dodati zelene, da se naglase žuti dijelovi. U biti ovaj tu dio na flame maglici je dosta žut i želimo taj dio i ovaj tu dole tamni dio prašina. Znači, u biti trebali bi samo tamni ovaj dio, sjene bi trebali naglasiti zeleno, ali highlights ne. Tada ćemo highlights spustiti. Ovako malo. Dobro. Možemo stisnuti apply, resetirati i eventualno možemo vidjeti šta će se desiti ako se igramo sa ovim. Vidite ovo sad. Dakle, ne agresivno, ali možemo malo. Dakle, stavimo tu midpoint i eventualno malo dignuti sjene i highlights ovaj tu dio. Ok, izgleda dobro. Apply. Idemo dalje. Žutu mičemo. Idemo na sljedeću boju. A to je magenta. Stavljamo je na sliku i opet isto. Znači idemo vidjeti šta će se desiti. Dakle, ovaj tu glare, to nam smeta. To ne želimo. I probat ćemo to nekako sa micanjem crvene boje korigirati. Dakle, igrate se samo. Igrate se samo s ovim slajderima dok ne dobijete ono što želite dobiti. Evo ovako izgleda najbolje. Znači kad malo plavu boju snizim, čini se da ovaj glare tu manji. Stisnemo apply. Reset i to je to. Više s magentom nećemo ništa. Magentu ćemo dodatno još micati u Photoshopu kasnije. Pri završnom dijelu obrade. Ok, možemo maknuti masku. I idemo na sljedeću color mask. A to je plava.
Opet stavimo ovaj mask blur 2 i istisnemo OK. Sad ćemo naglašavati plave dijelove slike. Idemo na real time preview i prvo da vidimo saturaciju ako dižemo šta se događa. Znači ovaj tu biti plavičasti oblak će se naglasiti. Evo ovako. Znači nećemo ništa agresivno. Evo ovako. To izgleda dobro. Apply. I možemo ovo zatvoriti. Ostale su, ja mislim, još dvije. Međutim, cijan toga baš i nema. A zelenu boju onako ne želimo na slici, ali to možemo kasnije izmanipulirati u Photoshopu ako išta ostane zelene ili sa SCNR-om, tako da to nećemo raditi. Dakle, ove 4 boje su nam sasvim dovoljne. Crvena, žuta, magenta i plava. S tim se to dosta dobro napravi. Dakle, evo već vidite u biti kako su detalji iz maglice izašli. Kako to dobro izgleda. Sada, sljedeće što radimo je range selection. Dakle, sad želimo odabrati ovaj tu dio samo. Dio maglica. S ovim sliderima. Dakle, spustimo lower limit. Fuzziness. I smoothness. Stavimo ovako na 6. Evo ovako. I stisnemo apply da dobijamo ovu masku. Znači idemo čisto vidjeti šta se sad još može eventualno s ovim dobiti. Dakle, sad smo selektirali samo ovaj tu dio. Da vidimo šta se desi ako dignemo saturaciju. Znači ne valja pretjerivati. Evo ovako. Mislim da čak možda i previše malo. Dakle, mrvicu smo digli saturaciju još. Ovaj 2L dio, to je u biti lightness. Dakle, on u biti diže highlightse na dijelu kojeg smo odabrali. Možda da još tu malo pogledamo šta se da. Iako mi čak i ovo dobro izgleda, da vidimo samo malo. Ako to ovako usidrim. Da, evo ovako. Malo flame naglasit, malo mid tonove izvući. I sjene malo ovako. Da. Može apply. Dobro. Ok, možemo masku ovu maknuti. Pa ćemo raditi opet novu masku s range selectionom, ali ovaj put ćemo smoothness do kraja povećati i ovaj fuzziness isto ovako negdje na sredinu. Jer želimo samo ovaj tu dole dio. Evo ovo. Dobro, znači masku stavljamo na sliku. Ovo zatvaramo i otvaramo local histogram equalization. Šta on radi? Evo, vidite odmah šta on radi. Stvara kao neki 3D efekt na slici, međutim treba biti oprezan, ne agresivno to raditi. Zato ja stavim kontrast limit na 1,5 i amount
gledam di mi izgleda najbolje. Znači ne do kraja, ne opet smanjiti previše. Evo možda ovako, 0.6. I stisnem apply. Odlično. I sada mičemo ovaj kernel radius. Na taj način on odabire druge dijelove na selektiranom objektu. Znači ovako nekako oko 144 čini mi se da je dobro. Da idemo amount. Evo možda ovako oko 0.5, 0.6. Stisnemo apply. I to je to. To je to. To možemo zatvoriti. Možemo masku remove. Ok, i to je više manje to. Sad bi u biti trebali spojiti ovu sliku i staviti na nju nazad zvijezde. To se vjerojatno može na puno lakši način napraviti tu u PixInsightu da radi onaj Starnet plugin za njega. Međutim, meni to ne radi, pa onda ja to radim u Photoshopu. Tako da ja u biti sad ovu sliku moram prvo sejvat. Znači to je ICC 434 Starless kao 16 bit integer. I to stavljam u Photoshop. Ok. I stavljam onu stretched sliku sa početka gdje su ove sve zvijezde. Stavljam i nju. Ok. Sad tu iskopiram layer, Ctrl-J, Ctrl-C, vraćamo se tu na početak i evo ga. Evo i ovo ćemo iskopirati, a background ćemo izbrisati. Tako da imamo ova dva layera. Ovaj bez zvijezda mora biti tu iznad prvi i treba staviti subtract. Što baš i ne izgleda dobro, jel tako? Da, baš i ne izgleda dobro jer tu ove zvijezde, ove tri najveće nisu baš najbolje. Da vidimo šta. Da, tu isključujem samo ovaj dio. Da imamo li još koju metodu za izolirati samo zvijezde. Znači ima subtract i ima difference u biti. Da. Ništa, idemo subtract pa ćemo vidjeti šta ćemo uopće dobiti. Možda kad se to spoji s ovim, možda to i bude dobro, pa ajmo probati. Znači, odaberemo ovaj tu layer sa zvijezdama, stisnemo Ctrl, Shift, Alt i slovo E i dobili smo samo layer sa zvijezdama. Ok, sada taj layer napravimo prvo flatten image i to spremimo kao stars. Isto TIFF. I to otvorimo u PixInsight. Znači double click. Otvaramo stars. Dakle, to bi trebalo ovako nekako sad izgledat kad se spoji. Pa ajmo vidjeti.
Kako se to spaja? Preko Pixel Math. Idemo na Expression Editor. I šta nam treba? Treba nam ovaj Stretched Starless. Stisnemo plus. Znači u biti radimo matematičku formulu. Prva slika plus druga slika. Druga slika je stars. I ok. I stisnemo apply. Evo ga. Opa, super, evo. Znači, ona ružna slika sa zvijezdama se u biti dobro iskombinirala sa ovim tu što imamo. Odlično. Tako da evo ovu Starless možemo sada spustiti dole. Pixel Math zatvaramo. I sad nam ostaju još neke sitnice za srediti. Evo možemo u biti odmah napraviti Star Mask. Da vidimo prvo kolike su vrijednosti šuma na pozadini. Znači oko 1.5, 1.6. Znači to gledamo tu. Vidite kad mičem miša po slici, tu dole se na ovoj traci RG i B vrijednosti mijenjaju. Znači cilj nam je doći ovako tu negdje na tamnu pozadinu i vidjeti koliki je šum. Evo ga, 1.3, 1.5, 1.4. Dakle, stavimo jedan iznos ovako oko 1.6 i mid tonove ja spustim na 1, odnosno 0.1 i ovo tu ne diram ništa. I samo to povučem na sliku i to bi trebalo dati neku finu star masku. Ok, zvijezda ko u priči, ajmo ih smanjiti. To povučemo tu sa strane. Masku ćemo sakriti i otvaramo Morphological Transformation. Ja tu koristim ovaj Morphological Selection jer mi nekako to finije odradi nego Erosion. I stavim ovaj Selection na 0.05 i za početak 0.4 Amount. I to applyam na sliku. Evo, nije loše. Dajmo back. Da, nije loše. Ali evo, prije toga u biti bi čak mogli probati dodati malo saturacije na zvijezde preko ovih Curves Transformation. Da vidimo hoćemo li dobiti išta bolje boje zvijezda. Da. I to samo u highlights ćemo dodati. Ovako. Odlično. Ok, i sad ih možemo smanjiti. Ovako. Znači, ovo je bilo before, ovo je after. Pa možda čak i još malo agresivnije, 0.5. Da vidimo sad šta će biti. Tako je, to mi je sad puno bolje. Da, ovo mi izgleda puno ljepše. Dobro, i sada, kad su nam zvijezde ponovno tu na slici, sad ne bi bilo loše, prvo ćemo ovu masku maknuti, sad ne bi bilo loše opet napraviti plavu kolor masku. Zašto plavu? Zato što imamo hrpu plavih zvijezda na slici, pa da im damo malo boosta da izađu. Znači sa Curves Transformation resetiramo ga i dajemo saturaciju u plavoj boji. Evo vidite kako plava boja polako izlazi. I dižemo plavi kanal. Većinom u highlights. Ovako. Odlično. Evo, to je dobro. Apply. I masku ćemo maknuti. A za ovih par žutih narančastih zvijezda to ćemo u Photoshopu posebno dizati saturaciju za žutu i narančastu boju. Još jednu stvar ja volim napraviti za kraj.
a to je Script Utilities Dark Structure Enhance. Znači u biti on će tu okolo maglice napraviti, naglasit će ove tamne dijelove. Znači ovo konjsku glavu će naglasiti, ovaj crni dio u plamenu i možda ove dijelove okolo. 0.4 zna biti agresivno, pa ja stavim 0.3 pa vidim šta bude. Ako bude i to prejako, onda samo undo i ponovno, ali evo, to je to u biti. Znači ovo je prije, ovo je sad i izgleda mi super. Tako da neću više dirat ništa, to ćemo sejvat kao i C434, save, yes, i stavit ćemo da je to ovaj sad 32 bit file. I s tim sam ja u biti gotov što se tiče PixInsighta. Idem nazad u Photoshop. Evo ga, tu ga je sejvalo. To vučem u Photoshop. Ovo ćemo zatvoriti, ove stare. Dobro. I sad slika je ovakva zato što Photoshop ne zna čitat slike u 32 bitnom modu. I onda on to na kraju traži da se prebaci u 16 bitni. I onda se pojavi ovo. I metodu odaberete Exposure and Gamma i stisnete OK. Onda idemo na Adjustments i na Exposure i Gamma korekciju stavljamo na 0.5. I sad je to u biti ista slika kao u PixInsightu, evo vidite. I možemo Layer Flatten Image. Odlično. Sada radimo kopiju layera. Znači Ctrl-J. Idemo na Filter, Kamera, Raw Filter. Sad se tu možemo igrati sa ovim osnovnim stvarima. Znači Shadows malo smanjiti, da pozadina bude tamnija. Kontrast eventualno malo dignut. Crnu boju malo smanjiti. Dehaze možda ne ipak ovoliko. Evo ovako. Dobro, to je ovaj basic. Tu za sada nećemo ništa posebno raditi. Idemo na detalje. Tu ćemo napraviti Color Noise Reduction. Dakle, u biti ove prijelazne piksele između boja on malo ublaži. Da ne izgledaju kao hot pikseli, nego kao boja na slici. Jel? Ok, i sad idemo u Color Mixer, idemo na Hue i crvenu boju nećemo dirati, crvenu želimo na slici. Narančastu također želimo da malo možda naginje na crvenu, samo zbog ovog tu dijela koji dosta baca na žuto. Onda žutu želimo ovako malo potamniti. Da nema ovaj zeleni ton u biti. Evo ovako možda. Ok, zelenu, ako je ima na slici, želimo da bude što više žuta. Aquas Blues to ne diramo. Ljubičastu ćemo prebaciti u plavu, najviše zbog ovih tu dijelova oko sjajnih zvijezda. Da se ne stvara taj ljubičasti gler oko njih, nego plavi. Evo ovako. I magentu vidite ovaj gler, ćemo prebaciti u crvenkasto narančasti spektar i možemo ići dalje na saturaciju. Saturacija prvo crvena. Dakle, vučemo crvenu, ali treba paziti, znači ne presaturirati sliku da izgledaju kao ove popularne sa Instagrama. To ne želimo. Evo možda ovako. Onda narančastu saturiramo. Sad u biti vidite ove
žute zvijezde kako dobijaju boju i kako ova prašina dole isto dobija boju. Ovako, žuta isto je opet dobijaju zvijezde boju i prašina dobija isto. Onda zelenu ćemo ubiti. Plavu možda malo samo, ne pretjerat. Ljubičastu ćemo čak smanjiti malo i magentu ćemo, a praktički nećemo ništa s njom. Evo ovako možda malo samo dignut. I sad idemo na luminance. Crvenu nećemo dirati ništa, narančastu isto, skoro pa ništa. Žuta isto ne želimo zvijezde uništiti, tako diramo narančastu i žutu. Plava, ako malo smanjimo plavu, onda dobijemo malo manje ove zvijezde, ali opet ne valja ovako pretjerati, oko njih ostane ovaj krug. Znači malo ćemo samo smanjiti ovako, tipa na -17. Ljubičasti, taj glare isto možemo malo smanjiti. Ovako, i magentu tu možemo u biti vidjeti šta nam se sviđa. Možda čak ovako tamno malo. Ovo je sad već stvar ukusa, ko šta voli. Evo ovako. Ok, stisnemo ok. Flatten image. I ponovno napravimo kopiju layera, Ctrl-J. Idemo opet u kamera raw filter. I sad u biti što se tiče samih boja više nemamo šta dirat. Eventualno još ovaj vibrance na samom početku. Malo dignut i ovu saturaciju. Ovako možda. To je to i vidite da li se može još sa ovim shadowsima i šta. Ovako malo smanjiti. A praktički ne treba ništa. Dobro izgleda. Ja tu više ne bih dirao ništa. Možemo stisnuti ok. I sad još možemo ovako malo zoomirati sliku. Ima još tu par trikova. To su ovaj dodge burn. Samo treba odabrati layer. Znači ovaj u biti dodge. On posvjetljuje dio slike. Evo vidite ovaj tu dio. Tako da možemo se malo igrati sa ovim svijetlim dijelovima slike. Da ih malo još naglasi. Znači isto ne pretjerano, a burn naglašava tamne dijelove, tako da ćemo samo klikati na tamne dijelove. To je u biti nešto kao onaj Dark Structure Enhance, samo što mi imamo tu sada potpunu slobodu di želimo dodatne neke naglaske imati na slici. Znači evo ako sada tu na opacity smanjim na 0, evo vidite 100, 0, 100. Znači možda nećemo ipak 100, nego malo ipak smanjiti. Pa čak i nije loše ovako. Evo na 80% možemo staviti flatten image. I to je to. Ne znam, možda još
Možda se još nešto da, eventualno dignit malo vibrance. Da vidimo. Prije, sad, da, sad je malo već boja ljepša. To je to. To je to. Znači možda još neke minorne korekcije se daju napraviti, ali to je u biti to. To je kraj obrade. Dosta dobri su se detalji izvukli. Micanje zvijezda sa slike nam je u biti pomoglo da izvučemo ove tu detalje iz maglice, ali pritom da ne diramo zvijezde uopće, što je dosta dobro, dosta koristan alat. I to je to u biti. Znači, ovo je jedan workflow, jedan proces kako ja obrađujem astrofotografiju od samog stekanog tifa pa do kraja. S tim da evo ovo je prvi put da sam koristio najnoviju verziju Starnet aplikacije i čini se da radi dosta dobro. Oko zvijezda nema tamnih rubova, šta se znalo dešavati na Starnet jedinici, na prvoj verziji aplikacije. Ovdje toga ne vidim, što je dosta dobro. Da, zvijezde su super. I to je u biti to. Eto, toliko za ovaj video. Hvala.